It's Mega Grace on Vuma 103 exactly 9 minutes before Linda the game demand Gabriel Sithole and PNDK kangalesi sikhathi ngisuke sengithi bamba sengiyavala ekseni bamba ke sengiyavala ekseni ngaphambi kokuba uqala usuku lwakho namhlanje ekseni bamba sengiyavala Ngalokhuluma nawe namhlanje ekseni before uvuke namhlanje before emsebenzini before wenze noma yini namhlanje lungibambele namhlanje ekseni sengiyavala ufuna ukuthi ke ekseni akusibona bonke abantu oqale nabo abayoqeda kanye nawe akusibo bonke abantu oqale nabo izinto ezithile okuyibo futhi uyophinda uqede nabo ngifuna nje ukwelapha namhlanje enhlizweni yakho ngwelapha nasemoyeni wakho ngwelapha nasemqondweni wakho namhlanje ekseni wazi ukuthi akusibona bonke abantu oqale nabo okuyibo futhi ozoqeda nabo lento oyiqalile kukhona abantu uNkulunkulu akabagcobela wena nje ukuthi beqale nawe izinto ezithile bebe khona empilweni yakho mawuseqala izinto ezithile kodwa uma sekufanele kuphethwe uNkulunkulu angabavumeli ukuthi babephethe kanye nawe ngoba uNkulunkulu uyabona ukuthi abawaphethe lama ingredient adingekalayo empilweni yakho ukuze ukwazi ukuqeda kahle mabe khona empilweni yabo mabe khona empilweni yakho abanye uNkulunkulu uyobasondeza eduze kwakho abalethe ukuze bekwazi ukuthi beqale kanye nawe kodwa kuyothi masekuphetha mosekuphetha noma sekuqedwa bengabe bikho empilweni yakho ngifuna ukukulapha ukuthi ungabi nomona nabo noma ungabalwisi futhi uma sebesuka empilweni yakho akusibona bonke abantu oyoqala nabo okuyibo futhi oyophetha nabo Ngenzeka uNkulunkulu ebasondeze ukuthi ngokuhamba kwendlela ngokuba kude kwendlela bese uNkulunkulu yabasusa ngesikhathi uNkulunkulu ebasusa ungazami ukubalwisa futhi ungazami ukuba convince ukuthi bebuye empilweni yabo bebuye empilweni yakho ukuthi isizini nendima kade beyidlala empilweni yakho seyiphelile ngoba bonke abantu abafika empilweni yakho bafikela ichapter ethile musukuzama ukulanda abantu empilweni yakho uma ichapter yabo empilweni yakho seyiphelile uma isizini yabo seyiphelile empilweni yakho musukuzama ukubafaka ngenkani ngoba uma bafaka ngenkani ngisho isizini yabo siphelile bayokwenza ukuthi ungafiki masinyane la uNkulunkulu afuna ufike khona kunabantu nje abagcotshelwe ukuthi beqale kanye nawe bekusiza usaqala bekusupport usaqala kodwa awubakulungela ukuthi babe nawe nasekuphetheni ngoba uma bake baba nawe nasekugcineni bayoma bethi njengoba nimbona ela wenziwe yithina wabala phezulu manje uNkulunkulu enze indlela yokuthi besuke ungakafika esiphethweni sakho ungakafiki la khona uNkulunkulu afuna ukuthi ube khona ngoba abanye bazogcina befuna kubongwe bona kunokubonga kuNkulunkulu abanye uzothi masuphumelela usuphezulu befuna kubongwe bona noma uthi uyafakaza ngamandla kaNkulunkulu wabonile empilweni yakho uthi nimbona nje ungenxa yethu manje bagcotshela ukuthi beqale nawe kodwa bagcotshela ukuthi baphethe kanye nawe abanye banenkinga yokuthi uma sebekubona usuphezulu bayoba nomona na kube yibona futhi abakubulalayo ingakho uNkulunkulu asheshe basuse kuseeli ngoba abakwazi ukuba nawe ngisho usuphezulu kuyoba yibona abayokushonisa phansi ngifuna kuke lapha ke ekseni ukuthi ungabakhaleli mabeqale nawe masebeyakushiya mabeqale nawe bese beyakudela ungabakhaleli ungazami futhi nokubadonsa ungazami nokubabuyisa isizini yabo empilweni yakho seyiphelile isikhathi sabo empilweni yakho sesiphelile bakhona abanye uNkulunkulu akazobavusa bakhona abanye uNkulunkulu azobaletha azobenza ukuthi baphethe kanye nawe yabona labo uNkulunkulu akabahlela ukuthi bephethe kanye nawe ngeke beze bebe nomona noma uphakama noma uphumelele udlula bona bayokusupporta bayokuthwala bayokuyisa phambili bayokuyisa phezulu ngoba vele uNkulunkulu bagcobela ukuthi bephethe kanye nawe laba abagcotshela ukuthi bephethe kanye nawe yibona bayohlangana nezitha zakho yibona bayokudayisa kubantu ingakho uJudas nje wajika wadayisa uJesu kodwa uJudas kade noJesu isikhathi eside ngoba abanye abantu abadalelwe futhi abagcotshelwe ukuthi bephethe kanye nathi empilweni uma ama chapter besedlulile ungabalandi ungabafoneli ngaba WhatsApp nokuba WhatsApp ngoba isizini yabo seyiphelile ba right ukuthi siqale nabo kodwa bekho right ukuthi siqede kanye nabo kwazi lokho empilweni ukuze ukwazi ukuphumelela ngilapha umuntu othile enhlizweni olokhe eyibuza ukuthi kazi yini yanixabanisa nosibanibani lokhu uzama ukumfonela uzama ukumdonsa lokho eyibuza ukuthi kazi saxabaniswa yini ngoba ayikho into embe ngayisho ayikho nento embe ngayikhuluma naye uyayibuza uyayiphendula namhlanje kuseni nansi impendulo engiyakunikeza akusibona bonke abantu abagcotshela uqala nathi abagcotshelwe futhi nokuphetha kanye nathi bayeke bebengasabuyi bayeke behambe ngoba vele bebegcotshela ukuthi beqale kodwa bengaphethi kanye nathi. This is Mega Grace Hour on Vuma 103. My name is Phumlani Nkwanyana. You are blessed, you are favored, and you are set apart. Good morning, Mega Grace Nation.